umushumba wa kiliziya gatolika papa francisco yavuze ko isi irimo guhangayikishwa n'ibirimo kuba mu bigo abimukira bafungiyemo muri libiya abigereranya n'inkambi z'abanazi bashyiragamo abayahudi. Polisi muri Kenya yarashe ibyuka bijyana mu maso kandi ita muri yombi impirimbanyi zari zitaraniye ejo kuwa kabiri mu rugendo ngarukamwaka rurwanya ukudahana kwa guverinoma. Minisitiri w'intebe wa Etiyopiya Abiy Ahmed avuga ko impagarara ziherutse kubera mu gihugu zitazahagarika umugambi yatangiye wo kuzuza amazi mu rugomero rwa rutura ku ruzi rwa Nile muri uku kwezi nubwo ibihugu bituranye Misiri na Sudani bibirwanya. Naho muri Senegal umunyarwenya wamamaye Samba Sen Bahimba Kutia yemejweho COVID-19 mu ntangiriro z'ukwa gatanu gushize, none ubu araganira ku mugaragaro uburyo arimo koroherwa. Ibi birafasha mu guhindura uburyo abantu babona abarwayi b'iyo ndwara.